Kitheka ni wirigiro bwakwa nwithirite ori na Jumatatu njega ya tariki 29 mweri Juni 12 kana Disemba mwaka ni 2025. Kangu shukiri nkatho cia mwanya ni bwega muno nondu wetana mbere kurumirira witana batu ikinya go ikinya gututhura nondu baku tugatwika nyombe nteto iri na igweta gatetune ka mero kuma kire ni kirwe na kimoni moni. Thank you very much. Merry Christmas, Happy New Year. Kuma kire metha nteto Meru TV ukolilo witana mbere nya gutungatira kire mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Inya riratu gwitana mbere kuririkana mwaka juju 2025 juthirite juri atia kiuthige siasa kithirite gitite na mbere atia ninge inya ndoni njega cithirite ikirumirirwa atia ni akari kuma gonto inya miangatene ya mugongo jwa Ameru na nijo tukwambiria najo tukimureka yeigi ontwire bwa Mumeru amu ontwire ni bwa bata inde kuri mitugo ya ontwire itia bata ni kuringana na uge bwa atongeria ba makanisa baraniritie na metha ya nteto ario Askofu Cyrus ura atariritie kuthira kuri na ugwati bwa witithia na mbere ntano cia mwana wa mwari akiuga ta kanisa ni kuregana na mutugo jo jura kuga ni jukirikini egita na jutina kiguni inya kiri mwana wa mwari na kinya kiri mugongo ni riboti romandiko yetu nteto mutugi wa Kiambi. Ni sayani kaba wataraneta na Faith to Action batongeretu ni Bishop Cyrus Mugo ni bathithite kigomano gia kureta mwembe umbithi interesia kathari centroimenti kiri kurita moritani ja mukare jwa Gikristo muno kiri yana bari mbitwa yao iri kuruana ntano ciari ira cionekete gucokera ja kaunti-ini ya Meru tukuregana buru na mantu ja ntano ciari na no to takanisa tukamenya twi ethirwa ari bati gwikwa na ari ntano ni ri akimeru tugeca kubatana na mugambo na kutukeberecaga uria mwari abwirite kwithirwa akia mwari kamiri na ni tukutegagira mwaka kiri Timotheo wa mbere 4:12 iria kugaga muntu wa mwaka uriku ugetikira akumaria kana akomena nundu uri umwithi no mwaka twithirwe tukionaga buru mantu jetu aria twitite nayo na mitire yetu bakarongeka mitire yao bakarongeka mwaka miariri yao na muturire jwao ukethirwa e muturire ukuoneka wina gitio na ni ubethirwa bakiona bati konwe bari baana nontu ni ubera wale mwemba etaga gutanwa ni ubagimara guti kugimara nontu no tanirwo agitwa icunje imwe indi kira kithagirwa kina gitumi ni kwithirwa witite na mitire ya ugima na ukekana njira iria ikubuga ni aria mugwagwetete bata ya kanisa thirikari wa mwana mwingi kweja mwana gutethire kinya kuruana mauja kuri nteto yonekete kuongereka nene rimwe baku kurwa bakithagirwa bena thina especially tagita riri betete igita ria mweri ukonaga rimwe no tubatina that ability bagwita na aria bakangaratanua bakairirua mtu akaba support indi nabo babathithirio buonge bakwenda kubathithiria out of that ukona twana twetu twatwari tukigicaga mauja mapema na ni tukuga ta kanisa itubwire tukwithira tugitonyaga mwanya ni huu na tukera twana twetu twatwari please iria wage na igita ta riu uketa guchwa utethio kiri bange na aria itakwe muntu uria very responsible wijite ta kanisa kana witite muntu ta kwa through the office ya thirikari rio ta chief kana sub chief womba gutetheka antu bagwitana kwairirwa guchwa ume na njira ingi ija na wite na aria kubwirite kumenya kona utethio guturitana ati tanarpari twina value kinyagi society na nya kuona menstrual periods tutibate gwita ome guchwa utethio no ini no tuje kanisa na ba tutethia. And also another thing pakwariria about FGM, which is one of the practice that irekwenderea muno ki community chetu ibaga kuturitana that tubatere kwa voices ku hire out our voices to stop FGM. The church is a safe space for everyone. Unaweza kuja anytime and to make it as a norm
kuonyesha that ukikuja kwa kanisa utasaidika, hakuna haja uende huko upotelee huko kwa kijiji. Ni undu nawe chibo munene wa Katheri Salome Ngera aurĩtie aciari kũmenyerana bao bari na nkũrũki kũringa riboti kagitama karĩ kajaja ja kũnjĩrwa ntũrene nĩ kenda matagaria ja kĩwatho jakajũkia mũkondo na itu ndiskarinja muno as administration rĩrĩa mwana mwarĩ agĩa mwana nontu rimwe mbati mbaya nĩjaga mwana mwarĩ akagĩa mwana kĩa mbere atibati gwita mwana bwa jairi aciari batibati kwaranĩria na ũrĩa ũthũkĩtie mwarĩ ũũ barĩria nja babati gwĩta obici-inĩ ya chibo na beta obici-inĩ ya chibo mantu jau jakarĩrwo na jakathingatĩra njĩra ya sheria nontu ĩrĩo ĩrĩa thingatĩirwo nontu gĩtũ kĩa mbere rĩa mwana mwarĩ agire mwana mapema mwana ũcio mwĩrĩ wao ti ũkarinja ũkũra jwa kumba gwetera mwana ũũ mwana ũcio kastre na muno na icunjĩ biao bia mwĩrĩ biria bingi bikathũkanga muno na rĩrĩa bithũkangire atenjoyaga ũtũũro bwawe nginya rĩrĩa mwathani akamũteithia ethirwo na mũkũrũ ũyũ atiumba kũgwĩrĩrua ũtũũro bũu nontu nĩnyangĩrue na itukundiscourage muno kinya akũrũ ba ntũũra na akũrũ ba nja baria bamwe baithanagia mantu jaja nontu ana banini rĩrĩa bagĩjaga mwana chara maingi batigija mwana na ntu bakũraja bagĩja mwana na ntu baria bairĩrĩte ndi nabo na inya ntuko neji tuonete kinya atano ngina na aro ngina bakigĩa twana. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Mwaka juu wa 2025 ijwithirite jure na maitia na mainama yeye kilengo kia gisiasa asiasa nabo bakiambiriria kuibangania nonto bwa kiuthi kia 2027 that is siasa cia one term na two term igitana mbere gukujirwa ndena odena team mirwake indi kinya gunto ndigorone na aria mboto ya mabisa ba thirikari baitite na mbere kinya kuthetera na kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza tukiona inya mawaziri bagitonye kiringurumanio cia kithurano kinini Teresia Bere na Malava itonete inya speaker wa mbunge nene Moses Masika Wetangula agititia na mbere mutaratara jwa okolea akana empowerment ritorerare gutumirwa ni mabisha banene thirikarine indi na ciama nabio bya gisiasa bigita na mbere kuibangania nontu bwa karata kaka gisiasa indi ikuke Raila Odinga kikiaragania kiuthi kia gisiasa ODM ikioneka irina nkujanio gatigati ka baranabo ni atongeria kiri kiama kia ODM mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna akiaria nkurani na uria nwe mukaririgiti wa kiama Gladys Wanga nwe uri governor wa Omabe indi muthoi wa gisiasa uraraniritie na metha ya Mteto Oscar Mutugi natariritie ritho rikimurika nioni ngurumanio nene ya 2027 ukilikana Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi narikitie kwithira akiendia ethuganio ria kwithira kuri na referendum nio ni akongela ite bia utongeria na bia asiasa gwita na mbere kira athoiba mubage siasa ni kuwa ni kuria kuma kiri ikabo kia aruti ogoti ndigorone kindoto uikwe muthoyo wa siasa bura akuthugania yeye kiotheke kia 2027 Jeff Wagituma na banganitie. Akiaria muthomi na muthuji wa siasa Oscar Mutugi na ugite kinyo keja kwithira antu ni bakwenda munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki baromba nawe gipindi kia biiri mutongeria wa mugongo no kamujukia kana ethire akimugwithia na guchwa munini ungi na kuga kathithia ugu ni kenda akethira akithurwa kiri gipindi kiawe kia biiri ndwari nyingi chikarirwo muno baraba kwenda kwa running mate baraba kwenda kwa deputize lakini twithiro tuije 2027 igikuiria president utigintu akethirwa akithugana iria zochore kutigintu akethirwa akithugana iria za relationship ithuganio ria wiri kethwa ri survival na survival ya yethirwa ni ona andika consideration ithuganio ria we ni uria akethirwa agichinda kura na utikio gikamakania uria bethiritwe bakirelate kana uria muntu akethirwa aritite ngugi kiria gikethirwa gikimata inaromba kwithirwa akirita kura
na gukeja kwithirwa pressure ikethirwa inge izo ra tukuona inge imono thaa ici rutererwa Mount Kenya rukarite je karweberete, then kwina high likelihood kwithirwe uroka deputize President William Ruto agichwa re-election 2027 atethirwa umite rutererwa Mount Kenya. Nda akaribe tuba Mount Kenya bethirwa betikiritie reality ya mbere. I reality kuga popularity ya William Ruto itiguru ndene ya Mount Kenya ura yari 2022. Niara nkurukia ugite siasa chitiringa wano nyanya no keja kwithira kindi kiate mutetheria kuthura ra jairi gakethira gitigana nawe ethira gichwa mutongeria ungi uroka areta kura gikabune. Point man wa President William Ruto ndene ya Meru mwaka uzo mwe zo kurukite arari mithika lintori na savinyari cabinet secretary ndene ya thirikari ya William Ruto. Thaizi urotongeretie brigade ya one term ndene ya Meru no the same mithika lintori eberwa cabinet ine a sacrifice wa urea utongeretie opposition ndene ya Mount Kenya na Kenya yonthe akiuga President Ruto abati kuserve term imwe Rigathi Gachagua uria wari nwe ballotine mwaka zo 2022. Kou President Ruto nonanitie bwega that atithirwa enogwa bokweberia mtu ikeza kwithirwa kumweberia kwi political milestone kana kwi political objective ikethirwa ikiserve yawe na u ni siasa chithirwa chikari. It is about interest atiomba kugaiba kwe 2027 ati ni ontu bochore bwawe na Professor Kithure Kindiki ikeza kwithirwa kwi running mate omba kwithirwa ario na bakathithia masabu na jathitha uo without any emotions na akethirwa akiomba kureta greater numbers jaira Professor Kithure Kindiki omba kureta, then anto ive expect Kindiki agichwirwa njirenge na iu ni nature ya politics. Bwe bakenda bwe 10 kuma kiri Oscar Mutugi kwina deputy president ura twinwe thaa ici Professor Kithure Kindiki. Professor Kithure Kindiki na kumenya atithirwa ena bargaining power nene ni ontu bwa mbere teka baringaniritu kura na President William Ruto ke atari katikati katam deputy president ura wari kuri Rigathi Gachagua ago impeachwa ko nyabaga karanthi kirwaria atiomba kwithirwa ena gintu gikinene kia gusukuma rais nakio amwira ni ontu maybe twathuranirietwo na uko kana gintu kingiza kiu utiomba kumbeberia ore kirwe president nuomba mweberia. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Tukimurika rugono rumwanya gacioka ikuo tugitegera mutugo jombiritie gutabarikia na ju ni jontano cia mwana wa mwari ni gicunjĩ kia muthia ni twithirite tukiamukira maoni kuma kiri akari kuma ntere mwanya mwanya mwirio jwa nyambene ni ntere shembe na tiania na kwithirite kuri na kuongeleka kwa ntano iciari na kiri gicunjĩ ki tukaithira tugitegera nione atari ya kamutugo ka nako kara ni kaithirite ga kipingwa na kumenerwa kuminyiro manyire ni atongeria mbali bare atongeria bakidini ninginya atongeria bakidirikari asiasa inyabo bakiutamoni yao ige mutugo ju bakiuga ju tena kiguni kiri akari ninginya kiri mwari kinda uto thikire ni ripoti ya mwanya idhuraniri ni Mureithi Waba. Onia ompombo bera bakendro tanwa. Ndiu atire. Manto yota nare. Yau yabati kurewa. Na nyamto abate kana tanete mwana mware u abati kubungwa.
na itwawatanire nya twikangeta tauga no female genital mutilation kutana mwana mwari no muthomethia aka daktari ka mwarimu ka surgeon kainya pilot kou kuatana mwana mwari. Uko na miaka mingapi? Kuna miaka yana? 19. Lutani? Ari. Ekuru mwanya rutene rwa Kiengo ni Kawiru ni bethiritwe bena mauge mwanya jari jakonetie mantu ja jantano iji ciare bamwe bao bagipingaga na bakarekana nacio kabisa bakauga untubu ni untubura bwakurukirwe ni kagita ntano ni twarekere no nto thai nduketwe ni thai manto ya ntano nyoka etera muntu atano kinyaka kuorwa ntano itena mana yako kintu gyake na bata ikithomo na thai kinya rutano kinyoke thotani nora na kithomo no nete yonkoro kierutano kuta mwanyama kutena mana yabye na bata ni kithomo uni cia ntata ciagoni ana ndere nundu ene ciaku ratano le tano na jona ratani muiyo nale kiro hospitali agite hospitali bararetera mandaktari batitani na urona ntakuikaria atia ni thoki muna no ntoi baretere bakwa melabo no te mana yari au atinya matemi na bai baba nete yo seitieke no ntoni barete bo no te mana yari au aro baba kungange kurucia babera batano umbobera atia aro me bauna boni bara bakwetha batithomi bakuringe kuru bonthi muntu thomi atemenya otengura mwekuroke no ntwae na kithomo no nge nwae na kithomo ende muntu etakunde ibondi iria riu okuibua baikoterange kuru cio intobia kurita ngwe mantu na riu okuibua antu bakwanga muntu tetani na kunywa bangi muntu na kithomo atemenya otengura mwekuru wawe Mboko kario. Yonto woni ndaga eru mami akwana ndatano lakini ndaerie baita ya rutano imbi nondo kuma ndaganirwe kinya ngorwe na migongoro yera wa kariwe ntiona nyaga wita kurita cia nkwita kuria migongoro na ndo awita ngwe ninge kaba kinya ngeta kibarwa ne nkorokia wita kuria mugongoro ngutu kana mugongoro ndaka na yo yonza ndolele ndona imanto ja ibo na imanto ya kuloki ne ita na thai we nkasema ni awanga ibwa ndo tanete ndari ala muno mbera tweto nkundi osoro bwa mugenyo tanete na nkamenya woni otanete we nimbe dande number 1 weto wetanira kire ndaga cia to nacio baraba kurana ukiora mware wa muntu yo menya wethera ni urenda otani kana otetani waibu urenda mwana otani etoka uri na batierwa na uyo nto ekamba ke kwiranirwa no bakwenda manto atano batu turi gembe tutekwenda manto atano no goya mwana omuntu wowe we muthaka o asoko weta o kamwira soka watanwe wo bati gojokwa we muthaka wetoka ingelwa nonto bombere na mbere namba wanu ka ndukinya toko liwa boya wetha ko inandu uka loko liwa wetha ko inandu bwajele woyara mware no go bati kumenya mana wetha na atani tonzokeria wonde musiari ombera yani etontanire mwana ura mpere nonto imugenye ukioya anu isi imugenye na muthaka o abati gweta bonge kuingilwa eta waro eta mawo thai wore ndengeza kinya ndebe ngeta njuambe ndeta yani kundiliba ndeta ndetiri mukenye no tera ngauwa mukenye oyo ate to mawo ndiliba na kan totera ngera owo tetani inga metho wambolele kiono yakwa no ntokoro tetio ngwenda ke we kankama yani kake yambera ethia o ora mbere imbezie no bongethia ginya mbere indome no kangaroma no tetio ni we yani o weto mukenye we no tetio buonze na riu wakamatete maisha yako ni wakamatete moyo wakwa thayu na ome bwake bure na buno kenye bwo weto mugenye ni wakamenya na we ngwerwo intani otebo nkamenya witethia lakini mugenye wora no wantethia kwa wote no nindi kwethokera wanotani no tebya kamatete ni siro kiongo yaku amwe na bubu kuri na antubare na boba gweto ntubu na inya muno rangwe ko ruterero kangeta enye oni ngo support ntano ciare no ntuthaira mware ake agwithira atitani atithaira na ndrabu
kila saa ria isumburana na kinyana mwene na antu bantura bongo bakaria bae murumanga ende duonde yake akuro musi yani yue na ari batani ikabindi kinya wengo atelika kuo ende oni kinya unda uranire tiania na inda urire mwari utitani na baina mwaru ndo mura itoringire nwe miaka 3 lakini miaka 3 yari thina kila mara tukuru awita kithengu wetu nthenge no ntoba kwethira ateritani kuria na mwene ende kumanisha kinya ekuru bara de mwaru ratana wa eta nyumba fwe no ntwatha wa bwakarianira nene na antoba musio ende mwari yake aguro musio ari batani na atetani ume musio atemenya kuyuria ende oni ikokare do twe kuria itare ya muno indetere oni mwagro ko itokubalia na ciari bake na bakwa mwagro ko areta aratano na mwanka thai mwagro ko na ria sasa na tulire aturumone antu bantura na ritangu ciake ende tano ciari oni ngozi support kabisa kioro kwenda no rote kwenda nwe no arie muntu otani rutano raba kadha bakiwa muntu otani no are kiama muntu otani ate kiama are kiama kiae kiama kira kietawa kiama ikiama kireko na ratu atana batu nyumba tukira bakatukurarua twabwetherwa kiama iko to kiama mari yeta barietwa mari yeta ngai manganga njothi ciata marietwa njothe ure yaciurie njothe ye wetwa erundure thai erundure are wetwa erundu thai muntu otethomia atemenya erundu bia wetwa erundu ni karamu na karatasi wowa no tani okamate wowe muntu no tano na nyokwa etwa kureria nto wakwa ni marundu wata cibitare ruko kwa eta kwa wakinya mwono ku kwa eta kwa mwono ku uretwa kiathira kana kanunu okona wambia kuthuranirwa okera mama ritangua no ntoko ritangua ni mukenya wora weta mukenya na mukenya atoyo musio ku ore ritangua mukenya ora ari onakio arolelia ona muntora sasa wa kwe byaiti na wona tete nto bangi yayo bone rotano rokathawa no ntoko rekonda waito gete kya kawaida babwe bote tali menyerani ekonda kenda bwana akoro babu bukekaro ke undu bukekera so simba sio sora hanga tano indi bio tano wori kwanza twatani tore ari bele kango semo kwali na isia mwero kwangu kwera mware to mukairekera muthanya guteka ndamu na kuthira yazioria sipesio nyokwa weka ni yae ne aweta kuthira ndamu kienda weta kuongela wathereke ore nyumba kawae tu akiongela wathereke ithereke ako ito imosiari kathereke ateke kienda kaya meya nde meya yateke mwero kuti meya mwero yaku yota sipesio mwero yaku yota kintu kya maana bila biena bata mware no thome kienda weta kuona muthako mwea teba ubonka ndene ya igembe untububu ibwetete na mbere muno nebwetete bugi kaira kironda gikirwa kairo nene muno nuntu barutano ruru raukurukira kirunya giki kyagekuo murithi wa banki reportera Meru TV kumaja mirigone ya igembe mawa Tiwekethira itumilekelia yara tukubanganitia kirimetha ya Nteto Meru TV narua michechemuko ya siasa nteresha Western Bonia Lwale hakioneka kamatite tochi aitite mushie kwa Cyrus Jirogo the Late jau na jange ukaita na mbere uite na mbere amu kurumirira ninge ukebela kana honyogoria mutambo jo ninge ututhingatira kire mitandao ya kinade Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Uite na mbere kumenya Nteto obora igotondoka kuma guntu dena katetune ka Meru ninge ome account ya Meru ndegoro ngima ya Kenya. Bita wakabu mudharimi kwendere gita ririega.